Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong po town shopping complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number, pra iway layar not sau pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Namar ka jingpen bet jong gedor bar sinong syang ling. Ban nom sya syu ban bret nyut ha ke jaka penlang nyut ke sorong po. Kabalabu ha ke jaka jong sinong syang ling. Kibede gi jabo jaban bat ki nyut ki nyer. Kibami na ki dukan na ki yeng breu bat keleng ke sorong po. Bat wan bret ha ke ne jaka. Kabaki pai ba nong syong sinong kila penlong ya ka jinge ki. Da kabak hang sundon ye ki kali bret nyut ban wan bret nyut. Ha ke te jaka. Kabalong namar ke jing bret pathar bat ke jing bom pikir ye ki jabo. Kibalawan ban bret ha ke te jaka. Kabala pen kelalong ke jingwit ye ki nong song sinong na ke jingmi jong ke jing smai utung bat iuli kaba omla ban sya bat ke jing sata jong ke jabo hakeleng kini kala penlong ya UMLA ke nongpo constituency wa Emerald Bons im kumju ki bor punya district ban hap tuklar ye kene kekam ha kabala penlong ye ke jinglet jurip ye ke tiga jaka bernyut ha syang ling bat kumju la penlong ye ke jing ekran bat syong jingilang ha conference hall ke office tekam deputy commissioner ke ribuh district ha nongpo kumban syupen kenmau bahadin bon sen bag senong gajuut halor kene jingle bom pikir ye ki nyut bat jabo jaban ki bala syubret pathar haga khat arteri ujeliu arjarapsan ki paj ba senong rengkat ki nong ilam senong kilaimi paj ba ban khang ye ki kalikit nyut ban beteng ye ke jingwan bret nyut ha kene jaka tat onda kalwan ke jingi kran bat ke jingpen bha ye kene jaka namar kumba galong ke jing smai utung ke bami na kene jaka kapen kala jabo ya kal kabagi paj ba nong syong sinong ki ring man sim bat ke ban lam sya ke jing thau ke jing pang ke jing sitam Banu ko kile minta kalong dingle so ka bayo mining after that then we shall revive yang kene ke plan nomor baong lano la batang that's one kata suka bensai jadi kui balano di bensang when you are in a position to see the one assurance the process I think there is some process it will take I think by August September yes, in last year also we have a process meeting between you tender and all. But now almost 1 year, nothing has done, nothing action has been taken. So if we'll wait, just verbally we'll say that at the earliest we'll take action. But if we'll just wait, then the same thing will happen. From our side, as a process and all, this RAT and all, it takes time. It's a procedure system. I think it will by September. dan ni bentar long di kam office tu bentar ban hiu ni have ya balance pedeng ban ya ayo ta kom den maybe by August. By September it will start. But then request for proposal. So can we, in how many days can it be floated? Request for proposal. 21 days per day it takes time then after that so No, that's okay. That's okay. See, the point is they need to see that it has started at least. The official process, whatever time it takes, that's so they are ready to understand. Official process, I think by September, we shall side. But it will be completed by September, right? So biomining can start by September. Yeah, but then you will float this request for proposal asking companies to apply, correct? Yes. So when will you float this? by this month only sir end of this month only sir end of this month only. Okay, then one more question from our village and the president of the Sanjuki Rangbachnang. We want to ask, is there any possibilities to shift from here to another place
because see this garbage dumping area is within the village. As per the law, it must be at least adjacent to the village. So if there is a possibilities, then we want and we stand firm that it is better that to shift from here because it's really affected our people. It's really impact the health of our people. So we urge the government, especially our local MLAs here, if there is a possibilities, please shift it from here or search any another. This area we understand that it's very close by to the habitats. So the area also is very small. So temporarily we are keeping it here, but now at the present time it's already float the tender for those who are willing to offer the land. And they already done the inspection, whether the inspection do 2-3 sites the inspection. But this Yang kalian kata Prasnong Sengling kat kecil lang kasen cuci Prasnong ni ai ke kublai yo lokal MLA jungi ba Mera Bonsim Blasim ya kane kasen jam ban khot ban yawer ia ki badai pek kamtam yo deputy commissioner ya katnat arban ban ya keren halor kane ke benta ke bangi kun Prasnong Sengling ngingat bat ngisyam te hadin kajing ya kangdam ke jungi ya ke ban brek nyut kabalalong sanksi kenti atau minta gasi bat hadin kata mentasni ngilasyong ya ke meeting hang ne hadisi office aga jingnya donlang deputy commissioner amale ki officer na katnat urban kirang ba sunong ki bahab ko town committee kunjuro secretary jongka nongko town committee teha kane ke meeting na kaliang ke dorbar sunong ngilabu ya kita ki kendon mo lengba ke jingtho hakmat ki officer ki badai pek Kamsam Ahmad Deputy Commissioner Badai Klidu Jongka District Hapo Gajingdon Jong MLA Jongi. Yang mentagas ni endang ladap banyapir yatai sani ya kita kimat jingdawa kibana kaliang ga dorbar snong kalapan kre na kaliang ga jongki kila kubur ya kata batkin penhun ya kai kata ga jingdawa kabana kaliang ga snong ga jongi ngilabu bat ha kata ga jingdawa ga jongi ngila airu yaki ya kata ga kor omdai ba maki kinshu kongu hakane ka meeting henrei rengkat ka jingtho ka jingtar kumju ru katkum kapor na kaliang gujungki kila kubur ya kata bat ngila le ya kata ka jingtho yatar ka ba kan sakentup hapo ka minus ka meeting bat na kaliang gujungi ru nginpet ya katika minus ka ba lalong mentakasni atau kila atlut nem ya kineki mat jingdawa gijungi kat hadu kabangitip hadu bendakut ika meeting na kaliang gajungi ki pajba nong sunong kamtam ka senjuk ki prasnong ngilahun ya kati kaba na kaliang ga department kala ya penbet kimat jingdawa kiba na kaliang kasnong gajungi ibu kidon nadu kumba khatsau teli te kamat kabaningkong kabana kaliang kasnong gajungi labu akavede bunti surak namar ka jingjot rathai jungti surak tekine kali ki bawan thenyut ki haban yak lengba une surak idon kali he mo ki badang kampen sniu pala susu hakane ka porlion te kamat ka ba hakamat ka bat ka ba kongsan e kadai hakabe dei baruti surak ba katnat PWD kadai ban snano mardor kamdei tang ban maramut namar ka ba ka condition ban maramut kamdon chu andrei bakin sedang biang da ka batmai le yak penhe black topping kumjuru ya ka proper drainage system kata kadai ka mat ka ba ningkong e ka bangi na kaliang ka dorbar sunong ilabu bat kamat ka baar kadai bakin peniang no ya ka gate hangte ya jaka tenyut bat ban thungno arngut ki chokidar khnang ba kita ki chokidar kidla ban pej perman ya kar komwan thenyut kumjuru ya kito ki bamdei hok menwan thenyut kila ban pensisa ban khang lane ban be kata kadai kamat ka ba hakmat e kumka dorbar sunong gabu sa kiwai kimat ki babun ni don ka ba ngi sudai bangin nom penpau mentang ne ngin saya keran pat hakiwai ki por henrei ya ka ba menta langin sya ne am ban berat ya kate ya kinyut ki bawan apo ka nong po tau na kaliang ka jungi ngilabu bangin penlaj no yaki ban berat tang bada ka condition ngilabu ba kidai ban penkuchwa ya kita kinyut ki ba kila berat patar barok sikata dai anda kila de ban penkuj ban wen yati kinyut hadin kata na kaliang ngador barsunong ngin sasya yaki bakin berat lem da kumta lada kim patla ban penkuj ya kate nginom sya bat hadu kan no kan simpor lada ka simpor menta kasni yaki ban penkuj kilala ban berat lacai lada ka simpor lacai gamut anda kila dap tang bahadu bakin dap chua ban penkuj ya kate ganyut ka bala berat patar barok sikata
Pinglayo bani penbet jela pediang ya ke city na kaliang jong ka snong sangding kapala kersan dan sunjuk snong bat pinglayo bani ya keren sani ban address ya gitu jeng don kam kala andi badi bat surok kala andi ban penbhai kan ni jaka bat ba ha ka bidi bat ka jeng khang ka jong ka snong sangding ban ligret gitu jabo kadi gitu sisa bat ba kidi hok hi ban le kumta namar ba ki jabo ki belalang hantu dalong sisa ka jing ka ya ka leer ka giring bensin ben syong ban sar kadi gitu sisa bat ba de nak ta gadau ila yo nya krem nya penbet bat ba liang ni jung kiru kendon ki bela bu badi ban pen kuit nok mardor ki gitu jabo ki badan hantu kadang ba ki wig snong di pahap pok son nok pok kin la ban sedang ban bread ya dijawab itu bat nilai simru ya karai bahkan don kenika monitoring committee apa kan tahun ya kaba lakni dalam deputy commissioner member secretary di ADM jongi bat kita kon ki berkentup ya kinong mikmat na tahun committee na kirang ba snong bat kumju ro na snong sangding bat sunjuk di snong bat expert na ka urban affairs department Kelai don lang hakane ka monitoring company kebala sedang pentrikam naduk mentah naduk kena kepor mengakran mengamentah kalau sedang pentrikam bat bagi kam kin sedang baniat naduk mentah kuno ban pentikna ka management mano ban lek bread kinyut tindak jeng don kicok kidar ban don daga gate ban pentikna ban regulate kenang bakan nomlong gajeng bread pat hari kini jabo loba wi ni gidau kala pelong ba ban lang kiti jabo ang tiru kim desu gimami tang lagi senong kalau don kiwi ru ki balik berat ki jabo ki jaban ki nang no marba don ba pe kena gini segi kumno ban regulate ban khang tang kino ki bade hok balik berat tu ning ta kadau ka digi jeng ya ka dorbat snong ka jeng dawa ka jeng ki persno jeng ki di basong nia bat kum emeli layo ban ya kendolang ki naga town naga district administration bat ni kat bala ni sutu ba in la ban dikena nampak jangan baik tu mereka kam kijing gidon baik nampak kijing penkret nampak giwi projek kemenang kam penbah ya kan ni ka kabadon mentah ngata terang gila kenom no hadin lai benai do sau benai salah ban sedang ban tri kam ban penbah kan ni bat kita